Em di xeleka duduya di pêşberî we ne û mijarên me yê mûzîkê hên berdava me. Xeleka vê carê li ser dengbêjî, girîngiya dengbêjî, her wiha pireya navbera dengbêjî û mûzîka îro roj de ye. Me dîsa pirsî têkiliya dengbêjî û civakê, berpirsiyartiyên hunermendan û herwekî din. Di hunera de muzîk pîroz e an na. Dema pîroz be yanî dibe amûra têkçûyînê an na. Ji ber ku her dem muzîk amûreke pêşketina civaka bû. Xweanîn ziman a civaka bû. Lê deman hada muzîk carna roleke ne baş dilîze. Ez fehm dikim di her demê de û li her cî muzîka erzan heye û muzîka baş heye. Ne ji ana de Nietzsche gotiye. Nietzsche dema xwe de hûn zanin bû çend sal. Nietzsche gotiye hunera erzan ana bêhtir pera derdixe, bêhtir têgudarî kirin yani. Eger dema Nietzsche da çêbûye bêgumanê dema me de mûbaleq be pê. Lê her ku mirov ji bingeha xwe qut bibe, ez tenê ne muzîk dibêjim ha. Di her beşên hunerê de bingeha wî nedibe ku tenê dengbêjî bê an. Yani çi huner be pêwîst e tu dîroka wî fehm bikî. Ji bo tu zanibî pêşeroja wî pêşxî. Lê Kurdistanê rew cuda ye. Taybet di muzîkê de, muzîka Kurda da cuda ye. Ber em çi qas li vir tiştê ku dizanin bibêjin bersiv bidin jî wek kêm bimîne. Hem weke deng û weke giştî jî yanî ji ber ev pir berfireh e. Yani yek mesela dengbêjî dengbêjî bi serê xwe mijarekî berfireh e. Yani dengbêjî tişta ku tê jê re tê gotin dengbêjî ne tenê neqilkirina deng heman demê neqilkirina çîrok, neqilkirina serpêhatiyên erdnîgariya divê erdnîgarî de hatiye jiyankirin serpêhatiya Kurd û Kurdistanê serpêhatiya şar û her wekî din çîrokê ku hatine jiyankirin evana hemû neqlên her tim neqlên nivşînû kirine. Yani çîrokekî çêbûye di dîrokê de bûyerekî çêbûye û ev dengbêj bi dengê xwe gihandiye îro. îro roj. Ji bo ku Kurda da weke çanda nivîskî pir zêde tune ye taybet dengbêjî rola xwe pir li vir lîstiye. Yani ev mijarekî yani dengbêjî helbet rola xwe pir girîng e. Lê çi gîştiye roja îro? Tedî berê ji ber ku qeydkirin yani stran qeydkirin tune bû. Belkî çiqa gêiştine me em nizanin. Yani mesela acep çiqa gêiştine, çiqa di dîrokê de heliyana çûne, çiqa ketine bin teesîra dagirkeriyê an jî çiqas di berê da mînak ez dibêjim Sultanê Osmaniya digohan ji were kîsekî zêr û biçin ji me re meqamekî çêbikin. An jî axayekî serpêhatiya xwe dida çêkirin bi dengbêjî. Gelek çîrok henin em xwe berhildavêjin û em xwe kêfxweş dikin û em xwe xemgîn dikin û aslında weke çanda Kurd Kurdistanî ne eydê me ye. Ama dîsa jî em deyndarê dengbêjiyê ne. Yani ji ber ku dengbêjiyê di Kurda da hafızayekî zindî çêkir. Hafızayekî çêkir. Yani mesela em ji ber wî dengbêjî girîng e. Mesela ne tenê çend stran hatine gotin yan jî derheqê çi hatine gotin. Vana girîngin helbet ama ji wî girîngtir. Zakirayê ku bi me re çêkir yani ev pêvajoyê ku gîştiye me dîroka ku hafızayê ku gîştiye me em piraniyê xwe deyndarên dengbêjî ne. Deyndarê çîrokan in, deyndarê şekbêhirkan in, deyndarê belkî jî lorîkê dayikan in. Yani di vir de rola dengbêjiyê pir girîng e. Di welatê me de bi taybetî çîrokbêjî heye, çîrok heye, çîrokbêjî heye û dengbêjî heye. Niha di gundên me de evna her du zamanê berê ku dibêjin wana her du jî gelekî li pêş bûne. Bi taybetî serî de çîrokbêjî. Niha di welatê me de علمê estêrka xuyayê berê gelekî li pêş bû. Zanist a estêrka.
مثلا ام بتشوك بون دابير وبابير ما مرة بحث استيركا ذكرن مثلا انسان انها نزانه يعني رغم كوا قصص زانست پیش کتیه مثلا انسان انها وا علم استيركا نزانن مثلا بیرامد مانه işte مثلا کوماسیویا بیورومیزین استیرکا شوانا استیرکا کروانکش نظام چه گلک وانا با دایی کو با پیره ما نه مکتب خوانده بون نه علم دزانی نه تشتک دزانین و افتش نه حمید دزانین یعنی چه هبو چه دیش افسانه میتولوژیا مثلا وانا دوات جرو که دوالات ما دو گلکی پیش بونه یعنی پر زنگین بوه یه وقت که دوی واری دا گلکی زنگین بوه یعنی جرو که کدهاتن گوتن میتولوژیا تیدا گلکی لپیش بو بتایبەت ev xal pir giring e divê meriv ser bisekine 200 salî de çi li hat serê deng bêjî berê jî yanî dagirkera dixwastin mesela taybet jî devleta Tirk û beriya wê Osmanî gelek nirxên vî coğrafyayê nirxên vî ernîgarî nirxên vî welatê dizîn talan kirin û kirin yê xwe navayî navarokayî vala kirin yê xwe helandin taybet jî ev 100 sala talî ev 100 sala talî dengbêjî pir derbên mezin xwarin hunera Kurd ji ber ku me gote huner tiştekî çandî em behsa çandê dikin em behsa civakê dikin qirkirinê ku li ser vî civakê derbas bûne qetliamê ku li ser vî civakê derbas bûne helbet ser çand destpêkê ser çanda vî civakê derbas bûne destpêkê ser hafıza bîra bîrweriya vî civakê rewşenbîriya vî civakê hunera vî civakê derbas bûne ji ber yek jê ê herî zêde bandor bûye û her çi qas gihişt be û em çi qas deyndarê dengbêjî bin jî lê gelek derb xwariye hatiye vî mesela mînak dengbêjiyê me piranî yanî nekemê emrê wan nekemê 100 sal e yani em dengbêjî ku niha îro rojî gudar dikin dengbêjî 500 sal berîne 400 sal berîne 100 sal berîne yanî herî nû ê ku em dibêjin wek kualîte belkî 70 sal berîne yani ji ber ku ew pêvajoyê ku dengbêjî xwe timî nû bike bîne roja îro xwe pê îfade bike çê nebû ew merhele çê nebû ji ber ku ziman hat qedexekirin çand hat qedexekirin tenê nehat qedexekirin hate qetilkirin yani qirkirina çandî li ser vê civakê hate ferzkirin dema ûlo dibe helbet wê dengbêjî jê bandor bê yani em îro roj mêze bikin eceb çend dengbêjiyê me ê 20 sala henin ê 10 sala henin eceb dengbêjiya me 2023 çawa ye gencên niha çawa xwe di wî dengbêjî de îfade bike çawa gudar bike çawa wî bandor bike çima wî bandor bike yek jî mesela pênaseyên ku dengbêjiya 100 sal berê de mîmariya wî cuda bû ernîgariya wî cuda bû şûr û martal hebû hesp hebû nizam çi hebû dîwan hebû pênaseyên gotinên ku di wî demê de dema dahatin kirin ew pênase niha ne eydê vê demî ne yani em nikarin gencekî sûcdar bikin em bêjin ya ev genç çima hîz nake ev genç çima dengbêjiyê bi dengbêjiyê re nabe yek dengbêjî hîz nake yek ne eydê dema wî ye ji ber ku ew neqilkirin tam çê nebû yani ew forma ku dengbêjî xwe biguherîne bigîne roja me îro ew pire xerab bû ê nû muzîka me nû her çendî henek ji kokê xwe bigire jî lê aslında çi qas bi koke mijarê nîqaşê ye mesela muzîka ku niha îro tê çêkirin hemû beşên muzîkê çi qas eydê koka xwe ne yani çi qas eydê vî ernîgarî ne ji kî ji çi çawa bandor bûne yani ji kîja pêlî bandor dibin yani çiqa Kurda ware çiqa Kurdî ye çiqa Kurdistanî ye muzîka ku em dikin tabii vana helbet ciyanê hev bandor dibin mesela Arab ji Kurdan Kurd ji Araba Faris ji Kurda Kurd ji Farisa yan jî Kurd ji Tirka Tirk ji Farisa ciyanê xwe Ermenî û Suryanî û vana hemû meriv mena dide vana ji hev bandor dibin gel ji hev bandor dibin didin distînin ama em behsa bandorbûnê nakin em behsa qirkirinê dikin ew pire xerab bûye ew piraya ku di vî 100 salî de xerab bû niha mesela divê müzîsyenê niha ji xwe bipirsin mesela wê çi bikin yani wê ew pire çawa temîr bikin piraya ku ev 100 salî de hat qetliyam kirin hat qirkirin wê ew pire çawa temîr bibe ew pire çawa çê bibe
لازمه مثلا هناك دفردا اف پرسانه بین کرن تشتی کو هاتیه کرن چی بو چی دسته مداما ام ناصر چی خو انشاء دکن چی آوا دکن ام چی قاس بکوکن تشتی کو ام جره دبیجن نو چی قاس عیده میه ام چی قاس تشتی نو دا حالیانه اف مجارکی دویت دماتا تشتک کevin آنی ده پر بزانه بون وی بکار بینی دمینو داره جبر کو به اکادمیکی بربازه که اکادمی و متریال امجه باور کس پرورده نابن کevin نو پر بنزانه بون تبلی هفته بونه چما؟ جبر کو دما مروف دما کevin بو پیوست بو به میکروفون آن به تکنولوژی دنگ خو بگینه جارنا 100 کسی لی آنش برگو تکنولوژی پیش کتی میکروفون چه بویه هنک پرفورمانس هنه برد بون آنو نه لازم اف جداهی ناو دیروک دا نتنن جداهی دیروک نه جداهی تکنیکی نه جداهی داخوازی نه جداهی گداری کرنه نه جبر وی اگر مروف تشکی جبو کevin نو و تکلیان وانی به هفره بیجه دوی مرو بزانبون باقف زانستی دوی پیش که ویدی زانستی دهیله هارمونی پیش که ویج برگو هارمونی اساس مرگوت آنا گاوادنی مجبوره گوت هارمونی چیروکا گشتی آموزیکی دمات دنگ بیجی تبلی هارمونی کی بگید دوی پر بزانبون تبلی بکی یا ناتی هر دو واجی خراب کیه زانستی لازمه مروف هارمونی فهم بکه دعینه دمیده جی دنگ بیجی فهم بکه جبر گوه اگر تا هارمونی فهم کر و دنگ بیجی فهم نکر شخواه تکت چه یعنی جبر گوه تنظر دنگ بیجی تایبتمندیه که ویه یعنی تنو کاری بیجی از کارم تشکی باش آواب کن جبر گوه تا یک جوان فهم نکریه یعنی پیوسته جبر تو کevin نو به هر رازان بی بخبتینی و هیز جی بگری تکنیک آوی ریبازا چکر ناوی و درست به کار آنی ناوی به هارمونی را گوت شکی سرکفتی جی در که آواب از بارم گلک انها مثلا هولیود اف سینمای کنها چه دکن گلک جوانا برنه یعنی بیرامدام هانا گلک یعنی نه ایش 1000 ساله ایش عمر ما امزاروک من تی بیرامه اما بری 1000 ساله و چهابو اچما ویده بیجم اد بیجم الولات ما تشتکی وسا آلیه تیاروک بیجی دا گلکی دولمند هیا گلکی زنگین هیا یعنی تیاروک بیجی تیاروک و تیاروک بیجی به سرهاتین کو به زمان به گوتن هاتنه بلیف کرن جویر رو گوتنه تیاروک یعنی هلبت تیاروک ولات ماجی گلکن ولات کی زنگینه یعنی انها مثلا ام کم تستال ام جوالات خود زانن ام کevin شوپیا ولات خود گلکی کم زانن گلکی مخابر یعنی گلکی هم کم زانن فقط ولات کی گلکی دولمنده عالیه سرحاتی آده سرحاتی باش و نباش قهرمانی و اوینی و عشق و شر و جنگ و میرانی و بکو بره گوتنه گلکی زنگین بو اونا او دناوه دا تبلیغ کرنا میتولوژیا افچه رو کنه دولات ما دا گلکی زنگینه یعنی اونا ملت ما هاتی وانا و کو شفبیر که خواب بواند جبو کش بیر نبه جبو کو جواک زندی بمینه و وانا همجی لسر جارگدن لسر آوا کرنا انسان به آوا کرنه همی تربیه نه همی پرورده نه همی مجارن آوا کرنا انسان و جیان نه و جواک نه وانا گلکی گرینگ یعنی وانا بلیف کرنه جی هف را گوتنه تلویزیون تنابوه رادیو تنابوه گلک تش تنابوه تکنیک تنابوه جوات رو نشتره او کسی دزانه وانا بحث کرنه او کسا دو زمان و زمان جه هفته گرتنه او به 1000 ساله 100 ساله جه هف را دانه گوتنه و حتی رو جمعه ایرو گل کی مخابن گل کی کم مایه لگل کی زنگی وقت دو بیشن جه دوا گهجی نمایه کم تر مایه یعنی چما وندا بو ناوتی قید کردن ناوتی تومار کردن ناوتی نویساندن وانا پرانی وندا بونه دنگ بیجی چیه دنگ بیجی عنی سرهاتین
عنی سرهاتیین کود جوا که دا چه بونه لی با آوایی که موزیکال با آوایی که دنگ با آوایی که استران آین زمانه نه هلبت یا دنگ بیجی بهتر خوش یا انسان ده چه بهتر انسان کنه گهدار بکه لی ده هر دکادا مجارن و هستن گلکی بالکشانه چما شبه گوته دا نواروکا که پر خورد هیا مثلا از بوی مثلا مگو داری جروکا جی کریه و مگو داری دنگ بیجی جی کریه مثلا دنگ بیجی وکو کسا کو استرایی و همجی تشتین مثلا مساجله باری بیکاوه باری سیلکه باری سیکو هبون مثلا ملی گدار کریه انسان دم کجوات روی دنشت و تشتکی گدار دکرن یعنی کسی بای وقت جداوی وی در ندکد گرک سریع حتی داویه گرک رنشتانا گدار کرانا یعنی اف خصوصیت یعنی دنگ بیجی جیروک بیجی توالات مادا دتشته گلکی وات هدارن گلکی دولمندن گلکی لازمن فقط مخابن منها گرینگی وانا ما گرینگی وانا دست دایا ما گرینگی وانا واندا کریه به طیبتی اب نفش ما اینها ایکابن دهن کی های اما در فتی وینینن مثلا هذا انسان ما يكافن ايكو بعمرنا ايكو عمري حفتي حشتين نوت هاي هين دوان دا او رحايا هين جوا تشيرك ود زانن هين جوا دنگ بيجي د زانن فقط ذكر بيجن يعني دوروبر نمات کاره وی گدار بکه نما تقبل دکه جاش بو رجا ایرو باندورا و دمه و باندورا رجا او دم و رجا ما ایرو هنکی الهفتن ناکن چما الهفتن ناکن گهرتنا رح انسان او ناهله ولا انسان هر دیساجی دو چاوه ما هنه و دیساجی پوزه ما هیا و گوه ما هنه و تچک من ناو دی گهرتن یعنی اما که انسان نه لی رح ما هاتیه گهرتن پرگال سرمایه داری سیستم ازلام لسر و گلکی کار کر یعنی بری هر تشتی رح دایی که ما استاند رح زلام ده مادا چاند رح زلام و ای دایی که جفته پرجودانه رح دایی که زیده هستیاره زیده انسانه زیده بناوروکه زیده کوره بلکه از پاک زلامی که نکارم تام هست دایی که تام پیناسه بکم لی از هنی که معنی دادمه هنگی یعنی دخوازم یعنی ولی بدم فهم کرن هست زلام و هست دایی که تتشتی پرج هفته جدانه لی ام زلام بگومان امه و هست دایی که نکار ببینن زمان سیستم وی فهم دکه پرگالا سرمایه دار پرگالا سردست یا 1000 ساله وی خاشک فهم دکه جبر وی لسر وی کار کرنه مثلا هاتنه کدانه بری هر تشتی لدایی که دانه و در دور دایی که جی رسن دانه جبر وی او چه روکار رسن او دنگ بیجی رسن و روزو ما ایرو ایل هفته نکن برگو اما ما دا گوهرتن چی بوه هستی ما هاتنه گوهرتن بیوان ما جیانی هاتنه گوهرتن هیوین ما هاتنه گوهرتن خیال ما هاتنه گوهرتن و نه همیگه مثلا انسانی که بره چه خیال دکر یعنی کوسا دجوا که دا انسانی که هبه انسانی که هستیار به محبوب به وره حس کرن اندام جواک و خوابه اخلاق به وسا وره بحث کرن قهرمانک به اما نهاد چیزی که وا خیال اف خیال نهاد زیدت انسان دارنینن انسان نهاد فکره مثلا عجب چقدر زنگین ببه چقدر پریوی هبن چقدر مالیوی هبه چقدر نظام چیوی هبه چه هبه مال یعنی نوبرا خیال انسان هست انسان نوبرا ماده و معنوی دا و نهاتن لمعنویات دان مادیت دمادا گل کی پیش خستن جبر وی بره اونها امتدن نکان هفته بکن ایجا مجاره کی دیجی به سوسیولوژیا کرد و کردستان وگیره ده یک مثلا چاندین اورجینال قدر وانه بلکه انا زانم چاندی اورجینال جو گوهرتنو و گوهرتنی را نوکرینه اف یک جی پرسکلک اوه یعنی جو گوهرتنی را نوکرینه مثلا
ربرا پوگو گو کرد نوریتیکی دا عجقی مانه yani ev qedera Kurdaya. Arnîgariye ku tê de jiyan dikirin, coğrafya ku tê de jiyan dikirin, tê rewan dikirin. Heme tişt hebûn. Yani xwe guhertin pir pêwîst nebû. û serviya jî dema qetliam û êrîş li ser vî çandê vî arnîgarî dibin. Û çand jî orijinal e xwe li ser çandê din dibîne. Yani çawa ne ku çandê din ferz dike lê pêwîst nabîne xwe bişîbîne çandekî din. Ji ber çanda wî mezintir e, çanda wî orijinaltir e. Ev jî nahîle ku Kurd biguherin. Yek jê neguherîna Kurda ku çanda wan orijinal e. û qetliam û ew jî tên xwe Spartakekî çê dike, xwe nava wî de dispêre. Ji ber wî jî em dikarin ji bo dengbêjiyê û serpêhatiya dengbêjiyê wela Kurd viya bibêjin. Ama divê divir de berpirsyariyê hunermend çinin, divê a pirs gere ev bibe. Yani pekî berpisyartiya me çinin. Em ê wê piraya xerabûyî an jî em bêjin belkî hemî xira nebûye. Eger hemî xirabiye ne belkî îro em nikarin behsa Kurda bikin, nikarin behsa hunera Kurda bikin, Kurdistanî bikin. Helbet hemî xira nebûne. Ama gelekî wî hatin talankirin, dizîkirin, qatilkirin, xerakirin, natiştên destê me de mayî ser wî îja em ê formekî müzîka Kurdî çawa ava bikin hîn li bende ye. Pir ket hat dayîn. Mesela ji îşte em dikarin bibêjin. Ji Meryem Xan, ji Ayşe Şan, ji Hesen Zîrek, Mam Lêw û Mehmed Şêxû û gelek kes û gelek kes. Ket dan, bedêl dan. Piştî wî merhelekî cuda destpêka salê heştî bi şoreşgerî îja henek zindî bû. Yani bi heştî û sisê û vir ve derketina PKK henek rola müzîkê derxist pêşt. Yani jê re tê gotin hunera şoreşgerî bi pêşengiya şehîd Sevkan, şehîd Mizgîn, işte huner kom, koma berxwedan û her wiha notûyekê li Stenbolê navenda çanda Mezopotamyayê ve bû piştî 2001 li Amedê piştî şoreşa Rojava li Rojava saziyên me vebûn û bûyî û şûnde îdî em dikarin bibêjin henekî komê ser hev bû. Lê em hîn jî nikarin bêjin. Müzîka Kurdî bi taybet ji ber ku çanda herî resaniya Kurda, Kurdistaniya müzîk e, müzîka ku îro roj tam çê dibe, çiqa îfadeya şoreşê dike, çiqa îfadeya civaka Kurd dike, Kurdistanî dike, çiqa îfadeya paradigmaya netewaya demokratîk dike hîn bendê bersiv e. Yani em nikarin bêjin sedî sed divî merhelê da hatiye afranî ji ber ku jê re entelektûel bûn lazim e, yani zanabûn lazim e, ilim lazim e, lêgerîn lazim e, lêkolîn lazim e, dîroka xwe fêmkirin lazim e, zakîre lazim e û bi îro roj re kirina yek lazim e. Ji ber wî hîn jî ez rexmê ew qas ket û berdêl û gelek hunermend û dengbêj jî tu nikarî bêjî tamam e, yani ev e hunera Kurd, müzîka Kurd sedî sed hatiya vekirin, em ulo bêjin em wê ne rast nebe. Yani hîn jî divê jê re, yani hîn merhele jê re divê. Ew merheleyê guhartinên ku forma xwe biguhere hîn jê re xebat lazim e. Taybet ev xebat tabî li ser mamosteyan e. Mamosteyên ku dildarê vî karî ne, aşiqê vî karî ne, yani lazim e hin tişt çê bibin. Mînak ez bidim di dengbêjiyê de rexmê ku kamera tinin, dîmen tinin ne, ama çîrokekî dengbêjî gava dibêje serê me de sûret ava dibe, serê me de dîmen ava dibe, serê me de klîp ava dibe. Mesela stranên niha piraniyê xwe rexmê ku ew qas klîp û teknîk û kamera û kamerayên herî pêşketî û teknîka herî pêşketî lê di serê me re de dîmen ava nake. Serê me re de xeyal ava nake. Di serê me re de çîrok ava nake. Me rev naherkîne, me rev nakeve nav de. Li dinyayê hemû ne tenê li Kurdistanê berê huner carna ji hev cuda nedibûn. An ne tenê huner. Huner û ragihandin. An huner û filan. Ji hev cuda nedibûn. Çima ez ji te re sedema bêjim. Berê ji bo tu bûyerekem giring li ser hedê an cola mêrgê an rojhilat çêbû be divê te bida dengbêjek. Ew dengbêj divê tesewurekî di hişê me de çêke ku ew li ku hatî ava kirin, yan ew bûyer li kur çêbûye, coğrafya wê, cilûberg, rengê çava, ji mar,
او قص تفصیلی داد یعنی دتای داد گوت وان داخوازی آن وان احتیاجن هان اب احتیاجن هان فرض کرن کو نوعکی محدد ج استرامبیجی آن جونره چه به او قص طاقات جد هات نخواست لی آنا کامیرامان جه و اگر بویرک چه به حوجا ناکت اسرانه کل سرچکی و فیلمی که دوکیمنت سرچه به او دکوه ایطال فیلم گرانی آم بارن هاتن از سر استران بیجی پر سفکن حتی آستا کو استران بیجی آن موزیک رولا خوی اخلاقی دیروکی وندا کریه تنه کتی سیاق اوینه که نه نکور از ویج دخم بن بانه آبوری پشتی موزیک پرودکسیون آن کت پیاسا آبوریه قدره که نوج موزیکی را هات نویساندن چما؟ جبرگو جناف هنر همو موزیک هنر هری بباندور همو بشن هنری دخوازن وک موزیک بباندور بن چما؟ جبرگو موزیک مجهوله یعنی مجرده اگر ته جرسامه کی رو بیجی جمرا گله کی برسمینه اشترا گله کی برسمینه اگر ته سینماگر کی رو بیجی گله کی جمرا بسهورینه اون بشینه و گله کی بسهورینه اگر ته موزیک جانر کی رو بیجی جمرا موزیک کی سر گلا چکه و موزیک اشتر چکه جبروه موزیک هزا خوش مجهول ده بیان مجرد دگره یعنی لدما کو وانا نایم فهم کرن ایدی او موزیک تیب کار آنین آبوریه گلک او بکارن دما کتا پیاسه ایدی بو پیاسه بو پره ایدی چه قزنجیش پرودکسیونه را آنج شرکتا کو موزیک تمویل دک بینه وی بکه گلک جاراجی پیوسته کو جبوت تمویل بکه چکی ارزان در خیر همو زانین حوجانا که گلک کستی دا باخرن کو موزیک آنا موزیک که نباشه نباشهش برگوش بر بسیاری خوی اخلاقی دور کتیه او جی بارم نرینام تنه نرینا گلک موزیک جنای او نرینا گلک موزیک جنن ای دوی واریدات خبتنش بایانی جاناش بید فکرم من بیم دبکو او روش خوزایی بیانی روشا بری گوهرتنه کم از زنه یعنی کس نممکنه هنرمند آن موزیک جن بخوازن و روشه دوام بکنی یعنی برگو داوی هنک موزیک جنه باشنه هنرمنده باشنه دخوازن گاوین مزن باویج لی دبکو دم دریج به دبکو کرد بجی نه مبحثا چروک بیجی او دنگ بیجی کر کینگی بنرینا من هنکی دبا دنگ بیجی دما کو زیده باندور الانسان دکه همجی کسی هنرمند سر به کار کنه کسی کو چروک بیجن نه استران بیجن نه هنرمند استران گوتنه نه البته ویج مروف کنه دکه چارچفه ویجا و ویجا وانی راسته لی سرهاتی کو زیده باندور لهنرمند کرنه استران بیجا کرنه وان اف مجار بونه دنگ بونه استران ده 100 سالا 19-20 دا دولات ما دا تشتی کوچه بونه نه هاتن سر گورو کوچیک چوله راستی جیو سایانه نا ام گله کی تشتا جمراتی بحث کردن یا ام دخوینن یا ام لیکولین سر دکن پرتشتا ام لگلک جیو ناخوازن بیجن یا جیم نویرن بیجن یعنی چما نویرن بیجن یعنی ام بیجن بلکنی که حنکی خامه بکن بیجن معقول نه اب انسان فتشتی راست بیجه عجب مثلا رجع ام هنك مال يعني اولي ما عرب رو نشتبون ما هندك جوان را بعثا سرهاتيان كردستاني كر تبوار بكي جاوي وان تجيبون قبول لا ذكر هنا تقول نا وماتش راست بيجن يعني مش مرة تخازن وكا شرو وين تخازن ثاني ورسه باندور ما بكن وكا كرد تأثير ما بكن يعني ودقوا وان تنا شمانا يعني قلتن
پاستا هم چما ناخوینن چما خواندن آوی تنه چما فرمک لسر تنه چما نظام چل سر تنه یعنی و هر اما خفین تب ساعت تا بیج او روی دنن تا گدار دکن لی امجی هندک استاجی نکن بیجن یعنی دوا هر دو سر سالا دا دوالات ما دا بسراتی پر عجیب چه مولا اب سراتینا بونه دنگ بیجی مثلا ام کداری دنگ بیجی دکن مثلا از بخوا یک وجنه کی دنگ بیجی حز دکن مثلا از مرق دکم اف دنگ بیجی راستی چواتن چه کرن مثلا ایکو افستران گوتنه راستی کی بونه عجب چه خواندنه چه زانی گه خواندنه عجب چه عالیه مثلا چه زمان زانی بوان را هبو حتی اف بیوسا خاص شکل هفدارینه خاص شکل هفدارینه نه بیوک دتونه نه بیوک شاش کتیه یادی همی به بیوان نویجی وسا خاص شکل هفداراتنا هوناندن ده همان دمه دا بعضی سرهاتیه که وسا به هوا گریدای چیروکه که وکه تنی تزبیه به هوا گریدای کوتا قطناکه هستی تجا هفته قطناکه هاتنا چه کرن اگر ولاتی که آلیه ویجه دا آلیه جواکه دا آلیه زمان دا نزیده خورد به افتش لی چه نابن من نباره لی چه ببین یعنی نه مثلا ام چه ما نکارن دنگ بیجی که درش چه کن عجب گهدار ناکن لو ما ام چه ناکن نرنام نوسایه مثلا اگر تا چه کی خواه شکل هفته بهونی هنکی تیگو مثلا ایواره گدار کرن مثلا میناکا مثلا 100 سال 20 دا مثلا رحمتی علی تجول عفرینی استران دنگ بیجی چه کرن مثلا هلبت دنگ بیجی هم بیکهونن ایکو های نجی گلکی کنن ایکو هاتنا آفراند ها ایکو هاتنا چه کرن اما ایکو علی تجول چه کرن گلکی دریجن و خلقی عفرینه جبرگو زمان خوشک تفهم کرن وکو ساراوا خوشک وکو دفکی خوشک تفهم کرن اما خلقی عفرینه علی تجول گدار دکن ساعت و نیوه کده هناك 2 ساعة هناك ساعات كان هناك نيف ساعة اما چه كريه و چروك بهاو كريه رغم يكون آلية زمان دا لوازيجي هبوه باندور زمان عربي و زمان تركي لسر عالتجو گلق هو يعني رغم يواجي ديسا هاتيه گدار کرن اشتا تشتي كنها وكو من بريوه گوت افدنگ بيجيا كوچه بو باندورا 2 تشتايه یک قهرمانتیا مزن کاتی کرن یا دادن ایشن مزن کات نکرن بنیارین همون دنگ بیجی زیاده تر جنا چه کرنه نزل آما چه کرنه مثلا مینا که هنه مثلا درویش عفدی به 5-6 ساعت کتی گوتن همین لسر زمان عدول هاتی گوتن یعنی عجب ظلامه کی چما استرانه لسر زمان جنکی گوتیه اگر اوات بکرن جاک د کردستان داجی ظلام هنجی نجی دایی که گله گرینگه بنری نام دا لی یا راست ادبیجم نه اوا یا راست کو جنه اف بسراتی آنی نه زمان اف دنگویجی وان گوتن لی برگو دمکی دریش پشتیاتنا مسلمانتی به تایبتی قدغه با کجن وری جواته جن استران بیجه جن هنرمند به جن دنگ بیج به هاتا قدغه کرن ایدی بو مال ظلامه مینا که دی هنه مثلا جبلی کره میری حکاریا او دنگ بیجی سر زمان بنفش نارین هاتنه گوتن او بدها استران دی اکول سر زمان جنه هاتنه گوتن یعنی اف دنگ بیجی باندوره که پر مزن ده انسان کریه حتی ده دنگ بیجی بناری نامن دنگ بیجی به حسانی چه نابه یعنی نه کتش که انسان رونشتیه انسان رونشتنه و نویساندنه یا جی رونشتنه وش خارا ازبر کرنه او دانه گوتنه بناری نامن نتشکی وسای دنگ بیجی باندوره که پر مزن لسر رح انسان او کسی کوچه دکه او کسی کود بیجه باندوره که زیده مزن لسر دکه آنجا تکانه به او هاتشتنه لدو هفده ریز بکه و برحی خواب بیجه وکه چیروک خوشک بین از زمان بناری نامن جور هاتیه حیا دسر هنرمندن کردستانی ده کردستانه که آزاد آوا نبه کردستان آوا دبه آننا کو آوا ببه و کردستانه که چاوه به احتماله که پر مازن کردستانه که زوها به یعنی کردستانه کو نهاتیه پیناسا کرن کردستانه کو گرچه نای دیاره یعنی جبر کسی این کو دسر جواکی دا دسر فرد جواکی دا دسر انسان دا دسر کرد دا انجی
کسین کردستانی کو دو کردستان دا جیان دکن ای کو سری وان دا کردستان آزاد آوا بکه هنرمنده شورشگر و کار خواه بکه و پیشنگی خواه بکه عسکر و شر خواه بکه اما حیا و جوان و جاوی ننفسینه ادبیات دبیجن ادباوی چینه که اخلاقی وی پیوانی وی اخلاقی چینه که siyasetmedar çıkaz bandur beji او ولات tam nabe velateki rengin tam nabe ki velateki hoşik nabe velateki estetik velateki zuha velateki qaba velateki ku insan jibo çi şerdikin insan jibo çi kardikin insan jibo çi tekuşindikin tam ve ne avakır yani modela modernite demokratik modela Kürdistan'a azat ve hünermend çebik هنرمند حیا نکویم وی خیالی یعنی کردستان کی چه دخوازن کردستان کی یعنی اموی کردستان دا چه جیان بکن دوی کردستان دا اساسی چیه اف دبه هنرمند سری خود زلال که جلو ماز بجم حیا هنرمند سری خود زلال نکه کردستان خیال نکه و کردستان کی آزاد آوا نبی آوا بجی از ایداد کم یعنی کردستان کی زو هلبت از افتن جبو کردستانی نبجم یعنی هنرمند همه دنیای هنرمندن همه نتوا yani dibêjin ya mesela gotinekê divê asta pêşketina welatekî asta pêşketina hunera wî welatê yani jî hunermendê wî welatê hunermendê wî welatê çi qas rewşenbîr in çi qas zanan e çi qas rewşê fêm dikin çi qas dîroka xwe dizanin çi qas neqil dikin çi qas însan perwerde dikin wekî kevin me gote ihtimalekî pir mezin mamosteyên destpêkî hunermendin ihtimalekî pir mezin پیروزین دستپێکی هنرمندن هنره مثلا ایرو روزی بالا خواه بدن هنرمنده که استرانه که دبیجه میلیونان انسان باندور دبی عجبا او باندوریا وی چیه یعنی مثلا چه باندور دکی مثلا انسان تشویقی چی دکی گوا استرانه که دبیجه فیلمه کی چه دکی آنجی شانوی کی چه دکی رسمه کی چه دکی گوونده کی دیگرینه دانسه کی دکی اولاتی چه حس دکی سری ولاتی دا چه آواده بن یعنی حسکرین حسکرین واتداین وانا چه خاص آواده بن خودی درکتن آخا خو حسکرین ولات خو حسکرین عرنیگاری خو حسکرین جواکا خو حسکرین جبوی کتنا ناف تکوشینه کتنا ناف لگرینه تفگرینه پیش کتنه پیش خستنه ایوانا işte هنرمند برپرسیارن yani دوی هنرمند اف پرس شو خواه بکن yani پیشنگی وی جواکینه مادن او چاق دستپێکی هنرمند دوی برپرسیارین دستپێکی ام هنرمند بگرین yani ام وی حسابی جی هنرمند بپرسن yani اگر ایرو دنیا وی حالی دایه یک جی سدم خواه هنرمند نامسه هنر نا کتیه چرخا رسمالیت هنر جبو کو انسان تحشیر بکه تچکرین پرانیجار نکو جبو بکه و خدمت مروایی نکو بکه و خدمت جواکا خدمت خوازای خدمت آفرینی خدمت چکرنی مثلا چقدر نفسیه جواکی باش دکی چقدر مورالن نرخن مورالن گل بلند دکی دوی مثلا ام هنرمند بپرسن مثلا اکولوژی چقدر پیناسه دکی تکیلیه انسان و جواک تکیلیه انسان و خوازات تکیلیه جنو مر تکیلیه دستلاتدار و کوله تکیلیه برخوادانه وان مجارانا یعنی وی کی پیناسه بکی هری باش وی هنرمند پیناسه بکی yani dibêjim ya ê ku modaya civakî ava bike hunermend e ji ber ku ê ku afrîner e belkî xwedayê destpêkî hunermend e yani hunermend afrîner e rê nîşan dide berî herkesî dibîse berî herkesî dibîne ji berî berî herkesî pêşniyarî ê herî baş dike ji ber di serê xwe de xelas kiriye xeyalê xwe de xelas kiriye tamam em vî çerçevede binêrin mesela yani mesela hünermend ku nefsiye wan buxa xerabe ve çi nefsi bidin gel ve çi psikoloji bidin gel yani deruniya wan buxa xerabe ve çi ve deruniya gel çawa çe bikin ve çawa gel motive bikin çawa insanın teşvik bikin çawa insanın çe bikin ava bikin yani dö der ke ve az hüner jibo hüner van gotine tevşima şuna yani هنر نجبه هنر yani هنر eğer ne ayda civaki her mala xda çe bike uçak tçma te peşkeş diki tçma klip dikşini tçma te film dikşini demek ki derdi te çiroke ki te hedefe ki te armanca ki te ev hedef derdu falan vana hame
Te bi kî re parve bikî, te bi civakê re parve bikî. Ne olo te bi grûbekê re parve bikî, insana re parve bikî, te ê muqabilê xwe re parve bikî. Ew çax em nikarin bêjin huner tiştekî takê kes. Ew çax em nikarin bêjin hunermend tenê mesulê xwe ye. Ew çax em nikarin bêjin tenê şoreşger, tenê siyasetmedar, tenê esker û falan berpisyarê vî welatê parastina vî welatê ye, pêşketin û afirandina. Rola sereke ya hunermend e. Divê em wilo bigirin dest. Divê hunermend jî gorî wî hesab ji xwe bipirsin. Ez dikarim divê çerçevê de vana bir. Sal bi sal xwezî bi par. Em dibînin ku kabê çi hatiye serê dengbêjiyê. Mijara muzîkê hîn berdewam e. Li gel agahiyên nû li benda me bin.